asofodie mu no se asori yikura no baby a tete me no se ye begin shira na sofo pani wo ho asofo ketwa emmen shira. We acknowledge seniority in the ethics of the calling. Yenyenesa on the kasa on te intimiye and I'm so Kenya hwe odi kotena ho bi keke. I just went there, sat down. Metina sepe sofo pani una unim no nice man. Oshe me anoka say wo ha ye wo kurom hapa. So did it mention am bisa and said dear na meti my ye dia ha sofo pani e wo kurom. Because da e wo yire ba da ene nkrofo awo. Ena da kuta Bible. Ena da anope or team. The idea me yano e hada. E hada. Amatina Ghana hakase. Touch not my anointed and do my prophets no harm. Me, I will never explain. Said da oka anointed no one na onka ho. What he has here. Me kasa semuno. Da anwa kuduru soro ho. Na wo hunu adwuma no awaye no na se so nyame ani da anwa nkonkoka. Iti Bible se mon hwe mon panifo a wo panyam sam a kire mo mon hwe ma brabo hwe na brabo. Hebrews chapter 13 and verse number 7. Mon hwe panifo a wo panyam sam kire mon hwe wo ma brabo na mon hwe wo no gidie. Turn it into my language. Yeah. Mon time panifo wo kenyam sam kire mo. Mon hwe wo ma brabo hwe na brabo. Mon cheki wo ma brabo. Subanya wone ne yerete, wone ni kunote, ekwanya wone ne mafasote, eni pasade ye wone wo mote. Mon hwe wo ma brabo, hwe na brabo. Nesia ni gidie. Eni pa bebre wo Ghana ha wo mo ya sofo mpanifo, ye hwe omusua o ma. Enye yi. When you look at certain professions or into the corporate world and now who say morality in Ghana ubi pe juma abo franka penimu buano na dache wabeda da me and I'm no so na me call police and I'm also na me call soldier and no de ho aseda beautiful abo frake to awusishia me hotel Ghana mo jama ni nim barriers